Tfajla ta' 22 sena mill-Polonja ħallit l-istudji tagħha f'università f'pajjiżha biex ġiet f'Malta u bdiet ħajja ġdida b'bord dgħajsa abbandonata illi xtrata għal ewro biss. L-istorja kienet rapportata minn Sailing La Vagabond, grupp fuq YouTube iffurmat minn koppja li jduru d-dinja jitkellmu dwar l-opri tal-baħar. F'episodju ppubblikat fl-ewwel tas-sena, il-koppja żżur pajjiżna fejn minn barra riklam mill-isbaħ ta' diversi siti taħt il-baħar madwar Malta tiltaqgħu wkoll ma' Ġustina. It's not a really common story to get a boat for €1. But if you wouldn't try, then obviously you wouldn't get it. Tirakkonta kif ġiet f'pajjiżna wara li rat riklam ta' dgħajsa antika l-beħ, ġiet f'Malta, iltaqet ma' sit id-dgħajsa li impressjonat bil-ħolma tagħha meta qaltlu li m'għandix il-flus għal dgħajsa tant kbira, iddeċida li għaddiela għal ewro biss. He told me, it doesn't matter, it seems like you're the right person and let's make a deal. I will give you this boat for €1. I started crying. Illum il-ġurnata Ġustina tgħix f'Malta u wara li ħadmet diversi xogħlijiet bħal f'bar lokali, fl-aħħar sabet xogħol f'marina fejn issa qed iġġemma l-ħolma tagħha li tirrestawra din id-dgħajsa. Like when I'm changing the mast, then I also have to change like all the deck design, all the winches, everything. Like the first step to start this work is like to do welding and sandblasting, and it's the first step and I need to know everything about the later works. Id-dgħajsa kien ilha żmien fil-Bajja tax-Xemxija u hi relattivament antika hekk kif inbniet fl-1971.